Alelo fina dalo
Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome. This is my next time. Let us welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome in. Yes, Holy Spirit, yes, we welcome you in this place this morning, Holy Spirit, thou art welcome. Hallelujah. This place, omnipotent Father of mercy and grace, thou art Natatalo, mapepese Paulo masila ile atua. Masafa alo lomo te foi pangota ya te ila u. Ona o fa fose mai lea o le mafu ya tele. Ma ua lulu ina ai fa vai o le fale pui pui. Fai mai na matala tala roa lava fai totoa o le fale pui pui. About midnight, Paul and Silas were praying and singing or worshiping God in the midst. And God, because in this story, we can know our worship. When we worship God, God moves.
Can we say amen? When we worship God, He moves. Oh, no follow my for the tower later. I picture. Il take me on yai Paulo masila to turn with fire pui. O lo fa pangata ina manu noa o la lima I fi. But something ua matua I loa on a motivated ai le nganga tapuanya tu le tua mai fatu tua. Because when we worship God and we praise God, God moves. And when God moves, God moves. And when God moves, it falls out to him now in the tour. I was picturing God sitting on his throne. I told you, ma fata tali ma baba ai mai o le hale move le tangata fata tu e fai ile taimi o koponga ile taimi o mai ai fata. But I was reading when Paul and Silas they were starting worshiping God, praying God. Fai mai o loka o lo wasauni ila ue amata una pese le mu fai mai ua amata una pese kamalo polo amata una tatano tamalo polo and they were singing worship. Then sings my soul, my Savior God to thee. While Paul is singing, while Silas is singing and praying, my picture is God is listening and wow. He took me a but my kids are worshiping me. And Paul started singing. He said, then sings my soul. Silas, sing with me. Just sing. Then sings my soul. While they're singing, other people in prisons are listening. They're saying, how great thou art. Yes, how great thou art. How great thou art. Paul is standing silent, trying to sing with me. There sings my soul. Come on, sing. Yes, how great you are, God. How
Hallelujah.
ile fai o yoba, sisi o lima na isiona, o e wa mafai o lo na losi, haole atua, e fama wani fata lopa, iso seisi, fai ai ele sinata tama o yai, sino sabaloa, ea esa, ile fai o yoba, sisi o lima na isiona, o e wa mafai o lo na losi, haole atua, e fama wani fata lopa, iso seisi, fai ai ele sinata tama o yai, sino sabaloa. Fatalofa tu nita yao ile suma yo suma to ina tato kulena pasta te ana muga mo fatua ya ngata fo idea ifi fo ngana nita yao fa pelo ya tu le suma le felo tu so tato tu malo suma fa pengaina ya titi siliva kapta titi siliva na fatua fa tai tato martala nita yao ile ngata fo le ko ia lo fa ina wema suma fa pengaina mo fatua ia le ngata fo ilea o le lau au tato i kalesia ia anumesi lama tato tama. Amen. Fathers, thank you for being here this morning. Amen. Tato te whalong so o tofu o tangata manana matafa yoi o lo whia mai ia sa uma. But whaftai lo usta ia o le musu atu le ngana pa ia to take your time off and be here this morning. Amen. O le sain fo i mawhai o nau tātou whātutua ina ai, ro tātou o au nanga o tātou tama, ina ia wa ai mai lea ngā tupuranga, ia whai tātou mawhatetai. So I thank you this morning, all the fathers this morning, di ia lea tua, whamuina, lava lona suafa, mena lea ia, whawhiro iatu mawhtanga tina, tai fo ia mawhtanga tina o tātou mawhuta, e masa fo le whalitua o le whailau le tumaro, and all the mothers this morning. Thank you for being here. Amen. We appreciate all of you being here this morning to worship with us. Ele o se lotula mafutanga tama o mafutanga tina ao tātou la o te poto le kāresia to worship Him. Amen. So I am tua maua luma se vi inga o tātou watua. Tātou sa ungi whaile tauranga ni nita e au. Whamanuina no noto fo i le pōle, le loto le tātou pūlenga, ia le atua i le tele o mea na tātou whalongo na tātou wawai ai. Le nei fo i lata e au, ia whamanuina fo i lo loto o na tātou sauninga mua le nei, le mawhtanga tama. Mai e te i loa ta māma o i loa, e iai mea e mwhanga, mana amia foi te tono tātou mawhtanga e whangai oi meile ngā ruenga mawhtanga tama. And it's all part of our worship to God. It's our giving, or our for what? Amen.
So e whalongo i le tele o mori mau ma tele o tima inga e mawhai o nā watu i tūranga giving. But this morning, I want to share with you Acts 2. Le turni leo o tātou iai. I whai upo leo o tātou wawa ai ei mai le Acts 2. I le whai upo e whāsfu mal tonu se o le whāsfu mal fitu. Wa e loa ma o i loa. Ai ai se mea tā ua lava o ina mai au i le ngā langa o tangata ina o whaatumuina le ngā pa ia, o na o rola ia, they sell their properties and give to people that needed help. Can we say amen? O se au a o ngā tā ua mo tātou tamā. O te rei whai atu rai ke alu sell lo whale mo lo property, but you get the picture. E whaanga ioi foi ngā ruenga ma whakata ma I lau fōha I le tu. Mea umai tātou te wheo o tātou fōha I le tu e au e lau tauranga. O le tu o lawa ina te whamanuia I ate. But that is part of our worshipping to God. It's our giving. Our giving to the ministry. Langa mana o mia. O polo lawa ia, whai ala ngā ruenga tārai. Ai whai ia whai ia kamaro. Amen. Rue. So leta li nita eo. So tonu nawa e sau sauni nita eo mo lau fua I ko lau tauranga. Lau tauranga ko I le atu o nita eo. Tu inatu I le atu o le atu o lawa ina te whamumia I atu. E fo iona whamanatu atu ia o e sila fia tūlanga o tātou dus, tātou mawtanga tamā, I nita eo o sumai ma oe, ia e mana ia le whamanino le lei teu tusi, ina ia mau e whamamonga le ofisa, le nita eo. E saoni lau taulanga te walau atu I ni tamā, whamole mole se sumai mo tātou taulanga. Whamole mole lau. Usu di ingo le tua le tataro I ona e sumela ia mai lau tauranga le nita eo ta mama tau sauni e awina se tauranga a wala fi au malangu alwema. Matou wharongo ta mai ai le fōai o se tasi wahenga o le matou au nanga I lau whio o wai mana mia e lau minisi. Ai o mea umo le matou fōai le nita eo ta matou te fōai le nita eo ma le ngana mo lau le tua. Ia e rofa mwhaporia, whamanuia mai le whawai a lau whanau le ni tae Ia mātou whai e tusa moro lama whina ngawa Iova. Ia mtuari ia lau whio whamanuia mai le ngā ruenga le ni tae o na o Yesu. Amen. Amen. Sauni no roto le ni tae o tātou te whalongo le tu. Hallelujah. Praise the Lord. Ia Anga le leile atua ina ia manino ra whalongo ma la whalongo. Ina ia tatala ina la ta whalongo I le soso ani mai a le anga pa ia e se wheta laila na au auna I le upo le atua. So le nei nata e au, ia te au le hawa me whaloaro e whai au sui o le sunga ia Steve o le tātou teitai o mautanga kurenga. O te wala au lia I le nita e au na tātou sunga I a Steve toi tū, ia sumai le nita e au, ia whawhiloa I le tātou whaina au me le nita e au. Amen. Ia, I le tū nita e au, ia le tele sa whamtanga. Lama wo tātou tengi le whionga le atu. O leo lea whai ma fofonga o le atua le nei tae au e wale le nau. Ia o le sunga I whawhenenga ia ante rea ili. Ia o le sunga I whawhenenga mai Vancouver. Ia o ia leo lea whonga ina le whionga le atua le nei tae. Tūwhatasi wao.
the Lord. Guy, the yellow Lord, for longer than yes, so I don't know what I'm going to do. I want to tell level and never know the look. What to my Christian and Mafta Ma. Yamana official committee for food. If I have my own, that's all me. Something I'm after Ma. Praise the Lord. The Lord and for my family. The same time, what take me on my if I will let you. And I know something on a fire to learn to tattoo for Charlie if I want to. Lamon fe awone tuwa e ufa tashimuna. Hallelujah. Fa mai fe amo mwana tuwa na mai nita yao. Ye auto fili fa tashimuna. Elo kwa mantuwa fe awone tuwa. Fa mai fe awone mwana tuwa mai mwana mai. Ole alofo le tuwa fa ufa. O fo ima. Praise the Lord. Le atuona mai le mavalo ma lofa fa mega fe alo alo to e fo. Praise the Lord. So fili ma to fo. Ol sauninga no sauninga tama. Praise the Lord. Ai to whatever fatuana. Ele release it to whatever ya atan. E ya ngan fa ile to ya atan before Eve came into the land. Praise the Lord. So otama on mafua ngana so ninga ni ja o mase pati mo Yesu amen sama o ni ngana o man o mato o mai o tu no fua o mai o mato mato te fia mala malama I lo finanga awa mato te feola le nei o langa mato te le o loa te tonu o falta se e feta la mai o mato loto na ya fa tonu wina mato le amatanga o le fua awa oile atu na whaiata ngata e whoringa i atu ina ia whoringa i o mātou warangioma I no whinanga whamanuia le amata ina o le nei mahtanga na le nei tama pero na owara i atu e le aise poto o le awauna e vai mo whatawa ai wo whakau atu le mamalu ma le matautia o le anganga le taimi o le Pentecosto Fau mai le sauninga fau mai no museo ia lofio vai na tia o saptau ai se feta lai te la fa malo sia mato e tu sa malo finagalo alwala nei faio mato loto ia mato wori la ina tamanga pa ia fa tu marina la fau mai le nei e peona ia fio mai la amtanga se ia fai wina le nei sauninga ia fo ia le vina ia toe Ono Yesu lo mato boni. Amen. Praise the Lord. Yeah, they need it. Praise the Lord. I want to swear to Spain. If I'm a molested man of Maula family, the one I want to take time after. For my pastor. Saudi mato fili mal committee. That's what you level know that on my Matamaya. Oh, I don't like that. But my little person, you are praise the Lord. Compared to the child of Tama, if I might tell him of Tama, or the theme of after Tama, or the fat Tama. Amen. Become a man. Praise the Lord. Amen. Elle est mort à la scripture des femmes. Ya fai wa saungi a bese me a inga fa me amende. Amen. Ele sabe ka fa. Amen. Que lo vai fa ko e alo me ko mo ya ni. O fa mo ko o fa estili ma fa me mo le mo e. A que sua filha, o le la kala mo o le mo pura ma le fa mo. Le la mo ke le mo.
Benga ka ko ke fa ile mana le tua po le nana le tua. Po alama la una po afa malosia tu spa ia po alama ti ma ina Yesu ta watu lo loto. Ale tu foi ta to fa vai le tua. E si wela uma fa. Praise the Lord. Hallelujah. E ti le ofo te tayo ta tu pule. Finally, o pere o mai o to na o ko ke o e uma foi vai. Aisha, we need to go back where we started from. Amen. La nga yele na sa mina tu ele tu ya atamu ele imara malama yele tata. Te ona o su ma utilo tiro le afio ma le tofa. O le ya le ma fua mo ma to tama. O wa mele ve le so ma to ulo le ai. Fa mai so te tayo le ai. Hallelujah. Amen. Mahanwango ya le fa pena ai le o mama malama tama le wina na tu ina o ele tu o so fa le. Ele tuina mai ele tua foi fora ne te faia loto ele tuina mai na ya faia pule na ya ile plan ele tua tu ya como ya ta lo todo ne fatuanga tuina yo. Hallelujah na famana ele tua pule o ina ru. Praise the Lord. Ele tuina la vai tonu relationship atam ele me na faia tua ya atam. Praise the Lord. Say amen. Mo na fausia ele atua etena atu yele tamaro e o mai ya so ele mo tanga to fe etena aisia la mo etena o le president le atu say amen go do research o etena bena ke vai fiusa in kisia so e po fe fa ko amo etena ele mo aisia la mo malu le atu na tu wina I tu ina ai tanga ina ya mafuta mo le tu ya so mo lo le malu le no wa paure mo tanga to e final malu le tu le so Yesu to mai mo o ma auta we have to go back to that glory of God. E na ka ko ke siwe lo roku le asusa ele o lo foi fuama ele malama lo fa le na ni de tato le malu le e te le ma fai na te le fa mo i la ima la tala vo stop by my one. That's right. But the spirit, I say, la malu le tu I say ma faya na yo no wala faya. Say ma faya na yo malosi na yo malosi. Amen. Hallelujah. E alu amo e vai. Olisi ta mai lo tu ne ya sa ni sia sa o le to lo tu. Lisi ta mai mafuta ni male tota e o le to mafuta. Fai mai lo ta to ma tu fai mai lo o ta ya Solomona. In our Timio. What is this? Oh, okay. What is the Lord? Fai calma fai mo mo no to man faia. Praise the Lord. Amen. E fai mo fia ne ti mata marta sanga ne amen. Amen. Lo ai mo uma ina lang. Fa mana ko te vui on peace. Fa mana ko ne tu te mana fa ta nula wa fioma. Ala me te mana wa fa me so mo ya ta te so mo ma e ke me ki o. La ko te lo ta mai mana manuia ele mana e oti. Amen. Hallelujah. Remember that book, you have vitamin C, vitamin A. You're trying to lose your weight because you don't want to die early. But you know what? When you follow the scripture or fulfill it, vitamin C or vitamin A or whatever vitamin you drink, will love on
ele asa que o que aí. Amen. Aleluia, aí eu quando me ele asa que o que lá não. Olha lá não foi fama nem tá tudo seu lá. Ele é se alô mano. Por tudo, por longa, por magmea, por nativa. We are level on that system. Praise the Lord. Leo we want to go to vita, we are tantelo na tali mai monga. Au ni pole que eu. Au meio que eu aqui aqui hoje. Ngai malos. Praise the Lord. O mo la u na fa ya kama ngai o foyo. Tabita ya solmo ngai que eu kistai. Longa lua la u la u fa fa Famalos. La que kaua ka mai upu ye. Praise the Lord. Mai monga e te me que o ki ai famalos. Amen. O famalos no famalos le famai monga e tono le o nana na venga le tua. O afa na tsa lo se nai ma oe. Nalule. Amen. Afa ye tsamia na wena nalule. Amen. Afa ye fai na wena nalule. Amen. Hallelujah. Atelo tatu tsamba. Kamai mea de koilo. Kamai me e. Asia, danga leo malama ora tsamba yo mafa. Amen. Ai no tsamba, ero ora se ulo se ainga. O ora fa vai ora ainga. Langa fa pe alwa tu mai no fe me la fa sia yo ai. Praise the Lord. O ta tau fa vai foundation e pio ai no ma tina ma le fa na. Amen. Hallelujah. Alpoma o mai tato o le ulu o le ulu ngai ulu ala ya au fe me ko furi ele ai. Amen. Praise the Lord. O le ala le tato fe o ta na tato mai la so le se fai no ya to e ma o tato fa vai tato le ma le tu. Amen. Il est fort anga le tu sono che nesse lua non fai ko suma le rima suma le o suma fiku e fa vai tato le fa vai. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mena na tafe na fe so wa inga amata na suilo totala. E te lolo wa suilo na le no winga wa ko se mal malu le ole tu. Na mo malu le tu na te puipuia o savalinga. Ole malu le tu na te fausia o na mona. Ole malu le tu na te faia le mausianga le ta tu au na ile aso. Amen. Hallelujah. Nena fa mai e tavi ka sol mona le mare kioki ai e famaros. Hallelujah. Le no mo la o ala fa me sol mona la fa ka ele promise Yesu e mo fio na. That's right. If you are so na kus mo ye me Yesu isi. Ma Yesu e fa ka cha. Ma Yesu la so e mo to pu ngale me yona na i to lotu tele o man malo. Le man malo la Yesu. Le o tato man malo ta. Ta ilo foi fa ka cha e o e fa ka cha no ya. La le fa go fia tato anga ya tu de na we la fa mo marta ma o por fina ngalo le tu ya cha ma o la fa. Hallelujah. Hallelujah. Ele fa sia le tu o ina ye tu ma no fa sia le tu ina ye o la fa. La mo fo di no le tu la fa sia yo ta ma. La fa mai sia ka vi che sono ma che me che sono ma fa malos. Hallelujah. Umole puna fa mai fa malos. Hallelujah. Mai lo tiri sono mona fa malos. Le fa mai la upuna fa tu wa ina tato ma tanga le chai. Fa chama. Fa chama. Se lo fai la una Samoa e le na fa mai na tole upure and I know a lot of you guys in here know that. Temi au yai de so fa mai le yake restore ka lia be su e mo ni mo fa. Sa fa mai ne tamata tamar matu uponi. Chayo matu nua. You the man. Ma fai ya necessary. Sorry, testify. Porque ele fica na mão de Messela, para o meu amigo ele está morto. Olha, mas não tu não está bom, mas não tu não yai. A tele o Messela fai, pe tele ele anda o me fai na hora o come you the man, because that's what they told me. Yeah. And you know what's the funny thing? They end up naming me something. What's Satan? What's up, Satan? Oh, I'm alright.
Ai no sawi le liu wana au le tu lo Yes. la be ai lo ora fa le manga ile tu. No tali atu ile tu wale lei ole au watch. Hallelujah. Ai se mo o nei no ole plana le tu ai nei tape nei nei. That's right. Au lo ma na tu ko la ngona nei ai. O me le ano te fire e ve ya the real man. You know what the Bible says, the real man and humble himself. Amen. So you under the Lord. Come on. And the Lord is a man to let off at you. That is the Lord who has been with you. Right. Na ya kuna fa mai. Kamera fa mo tawita, ma so mo nga ye fa tamatale. Tausi sa ni nga Yova, savani yona hala, maona polo inga, e o yana fa sinonga, mana tula fo. Amen. Hallelujah. Te loa o se tama wa fa fa ina mo le ni o so ma na mo tuspa ia. Ela tuspa ia na nei tuta e. Hallelujah. Amen. Ora tuspa ia mo le na fa tatu masanya le upu na fa mai efeso wa tatu te le tsama. Au ai le tatu te tsama. Fa mai na o polo mai fa mai. Ora me la i to tsama to ia. O futau atoto mai le tua ora o futau mi fa mai e Paulo. Io to wa fusi suru na titio la. Ami otomi. Olha. Fa maoni, fa mai se ami to fa mai se fa maoni. Io to fusi suru na titio fa maoni. Fa mai ali si o Paulo. O furia. Eu pulo e non può. Fa mai e nele mo le o ta to le mamma le tu. O mangaku ke kuonga kuma, ke mangaku se kuaku pe o pe tato tamai le mamalu le tua, na se au mai ya mafafama yo. Pe manie alo pe sala. Hallelujah. O le se tanya tato le mamalu le tua pisi ga ko sei o sa ko talisi. Pisi ga ko I mea fa le kalesia, ai ngalo ga ko le ulu le kalesia. Amen. Come on. Praise the Lord. Amen. Nana o tele nga, na ye tato kan faka ko a mai finance, a mai fa mai su, yo to moisa ile malole to malala me tonu. O me a uma te magawa, e fa popo ile tu. Amen. Praise the Lord. Ke lon ma ko ma wena bol ma ko ka le sia le iso na kupe fa. Power kana mo fa bre ka le sia, le me ke magawa, fa ma o mina, ya o pu ma ka kalo. Let's go back where God wants us to be. Now, the person na le tua, le kau e tena, na yai le tua ka mukala o fa kasi ya le komata. Hallelujah. Ai a o fa le tonu tena tono le afa mai le fe au mo mo le mai ono fili na ata musafa. Amen. Le fili ata mu le wa fa ina o mai tatu tona. Le na sta ko ma fa fe la fa fa. Uska ma fa fa la fa fa ma shi ka mo fa fa yo ka pa. O la kuma na so ki kilo me ko ka I ma la fa. Hallelujah. Aisha, wale ai so kangi ma le tu. Amen. Mga pawon na kako, hallelujah, amen. Kalau bukan ni pangang moa, wala Aisha mamaru o yai. Praise the Lord. Bon na kako mo fai, ang umay ang loku pelo, o man mga yung pelo. Ako kiri doon meri lo. Aisha, en ao oya ke doon men ano lo. Ke lo fa men na ke ai, ide ba yasu apolo. Nana vai eu ficar mas vai como família na força sur na kiki off you fofoca pulou fazer vai com esse vai ser vai para mãe lá ya para fião ali tua mulmula não por bom para mãe por e eu tô talo ya nada ya sou mais leo nada por ela que não ficar aí ele só uma ali na praia para Maria pulou ali ele calou ele manda ele na praia que só boca se vai. Say amen. Amen. Fa uma na paia essa me por campo ya so uma e que sa wala su fa me na ri ngano ro. Amen. Hallelujah. Ma fa na ngano fa. Ora pulo ma fa fama. Ora suru na ki lo ma nos. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Au se vai me ka me mo e po fe lo me foi me ka le sia o la no mo amo ka talo e que salvani le tu e te nyuma walk with God le fe mai so mo ma ka vi o foi mai ka vi so mo ma ia e salvani yo na o ala me ki salvani ni ko ele so ka le ve o tinga
Laga fe awa le mama ye le ko mo e kama. O fa pe i ngai ko fa mai lead the ladies along. Hallelujah. Praise God. Preach, Pastor. Nega le wa sa o kama ka ya o. O fi o mo e fa por e ko. Se le mo e fa mai alu e fe. E fa fe ki nga ma. Ma ya uma e ka mo le pres ki ni ma. Asia, diga ya awani ko e fa ya me fa pe o le o mai kama ai le o mai ofisa. Right. Amen. Praise the Lord. Come on. La mo ala mo nega ko ki fa ya mo tato. Amen. Tamala mo ora fa vai o oi tama ka kuwa ko ele kuwa ai vai na ko ele kuwa e na e ko la ma ko ele tua ya kam ai le ku ngal finge ya kam. Amen. Fa mai mo o ma fa mai le tua fa mai le ko le ya kam. Ko ko fa ko ngale che na fa mai. Fa ka o ma ku e che na fa mai kala le kuwa kam work. Amen. Uma nga fa mai le kuwa Adam card. The card. Uma le card for my little take care of. Uma take care of my now commandings in the body. Uma nga for my Adam. You have your own responsibility. Amen. Without fulfilling that, Keola, no fulfilling that Keola. Amen. But my no uma nga the verse there, but my o nga sila fiele le tua e need a kamu le soso. Ale ni ko ko lang ko ruang aya e ye ni ka ko le ko ya Amen. Praise the Lord. ale po ma o le yo ka ko ka mai ni me na fa vai Amen. me na ka ko ki on muri me ro na Hallelujah. Hallelujah. Glory. na ke ko fo ma ko le ma ale me fa ba ki nga ale ma ro me ya o si fa se au e la u nga ko fo ma ki nga la ro Amaka na luenga. Que la uva es solo como un milagro. Va a enfermar para coger no me lo de tanto. A toques. But don't allow it to come to you because like how am I here? Ma fu me vuole. Hallelujah. Praise the Lord. Diga un po' ma poi una pupula fa percinare me. Fa what toques? Do that finger again. Ramo, weka mama. Ukakoma maye de tua. Bena wala ese falina bena fa maye skeru. Ora aso foi. Ah, ele ringi maye de tua na nganga. E perfecta ya. Mas foi miti ai coina. Ai lo falina. Orang ni falina aku. Boleh sekali tak apa dia. Lena tak kau mai tak maaf mai peru nak ulang mama. Bayar dia buat kita nak ayat tak kau fikau. Hallelujah. Kalau saya mai polo orang ayat dia kali ni boleh tahu makako. That's right. Udah lah kan pulo, udah aku fakfak dia. Ai dia orang siapa nak kalau mama. Porque fa ficar ele é bom, ele é meu cu. Give me não calo ele porque ele calo ni cu, porque ele calo ni me, porque calo é mais alto, calo é calo. Calo ni me fa aqui mo. Tous pas eu uma manhã no letoia, ela fatomo fakoto yo ila miotono letua, ila ya fotomo ila yo samia no malwena. La conversa mia no malwena ta fikere no. Hallelujah, kus paia é Hallelujah. Mena le fa mai ka linga son monga fa kamukangi. Ar fa kamukangi ela le fa mai o mai ya fia le fa mai. Tam si son
salinga savani ya le tua o polo ai la male tua e o ya na fam sinona e o tu la fono le tua ana ia ana ia e o fai no la ana ia a kuku fa ia fai dama vesi ke roku hallelujah Bela ka kopio mai ka ma wole ai se falinga o sa lo kinga ka taia ia ngai muli o kana hallelujah muli God gave us a send them that's right ya no kinga no ko se se o mela fai ma fo me les falinga e pio tama amen agora ka ma e me le pu ya kio hallelujah alpo e me na fa me le fige han go yes we go yes we go amen e o ye ne tadia ma tsina me ne tadia so stay there for 2 minutes now e yo ya kulo ki ma tani I asked the Lord should I listen Amen. because that's who you are. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Olta monitor no one for la mortale. Fesili fama sanino wala fesili le tua. Amen. Fama sanino tangate tala no ile tua na fama ile tua. Ai fala talata ma ya tia mo lo fala talata. Ai mama ile tua. E tua fa kami fa. Amen. Oso no kinga ma fa ngam fa faringa. Ai murmuri ya boile mo se. Amen. Hallelujah. Ale blanda to le tua tama ia fa tama tana loto tena fa ma nosi au ana fina e o pona tu. Amen. Au vola na se me foi funcionou. Da funcionou aí no ele go para funcionar. Ele o pulo fa mais uma sala, tá bom vai estar. Mas ao se vai se eu não foi, não foi mais. Ele não pode se vai. Eu cara boa ele na funcionou nada. You don't have to judge. The power of the Holy Spirit and your relationship with God will convict us. That's right. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you. I'm not manual. Just going to go for something knowledge. Hallelujah. No one man show lama family. No one man show lama chao show lama elikia. Eu e matai o mato. O mana na o te apese mana awa le saula to me. Na wona na se o langa fa pena. Ai pina wa fiona tu le roto. No tu le tu o to forma se tu ta te fai mai me ke po le aso no na po fero ye ke mi solo ta. Amen. Praise the Lord. Ora auto e foi tu. Ora auto mau le mamma o le tu. Amen. Te lo to e fai mai ana kula. O wanu le fale no tangi nei le tu tama. Bia mai fika la Yesu le fai mo fiori. Ba awangi fai alo loko. Fai alo. Amen. Praise the Lord. Ke lo aso mo ke lo patai pendi a fai mai la furong. Amen. Malo le lo o le train na o le tu. Ina ia te tala tu roto ia te ia mo fa mo moi. O mea na tu tupu tu tono ma o nava i le tu fa mai tina e tau. Lofu te mata le lofu. Na lo se, no it's not me, it's him. Na mo fina ngano le tua. I want to ngata vai o tatu tatu. That's right. That's right. Yes. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Ngata yota. Hallelujah. Yeah, I will remember. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oi chama, au chama. E ko legi gawa. Ai ai ga sapio mai ka ka pai e eu só brinca. Foi com fai. Amen. E queremos fai lá no ano discapa. Amen. E queremos fai no ano de fai por fe ao. Hallelujah. E que ma fai a sacola. Hallelujah. Go
vai o fausia le tua me ale tuina le asami o fausia mo mo le ko le ale kuina fe ku le vai ni mo fausia mo le ko vai ni mo ko le fe ku ale kuina ta to stono le fausia le tua e tema Hallelujah. mo malu na le tua la le ma fa tu tena te tono ale se kuina le tua hallelujah. You know what Tommy, you know that story now. Oh, that's awesome. Oh, yeah, that's powerful. Amen. You put your presence inside before I come in. That's a yes because you first came out. Amen. Praise the Lord. Because when my only presence are coming in my oki. That's My right. government boy ya kamakamu. Ule wewe uma. Mbele le boy ya kamaka. It's too deep. Fili, tena maisha yao wale kwa mimi. Hallelujah. Fili. Awiki as melole kwa awiki kama aso kama activated. Amen. Ole oki ngo ele yola le. Say amen. Amen. Ele yola le oki sa yai le oki como fa kwa ele active. Yes. Fa melole kwa kama teme ke kama active lo mole. Yes. Praise the Lord. But Leokia is in there, but he's dead. Yes. Yes. That's why Jesus came on. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Then I know I am but better to spoil. Remember to Yatamatam. Or the Asu Tamway. That's the point out to you. I'm going to be surely you will die. But if sitting Okiaka. No. Ayaka. And Yoki. Or remember Oki. What was said about my Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's what God told me. The day you eat that, you will surely die. He didn't die when he eat it. Why? The presence of God left. Praise the Lord. Amen. There are mighty presence because Jesus came and gave it. Because no man can do it. Jesus. So God turned into a flesh, came in this world, died for you and me. Now we become a man. He what? Conquer everything. Praise the Lord. Then I persevere. Oh, what to Yasatani. Follow one person. I was going to say something. I gave up with farming. I was going to fall for Hallelujah. Hallelujah. Give I get along what to Yasatani. Farm my own methods if I found more. Okay, then for no farm. I'm going to memo. That's right. Amen. Hallelujah. God make up a kill. I will put a foot in my mouth. Amen. Oh, yes. Amen. Then I gave a few sentences. And I say, Lord, why did you not find it? That's my presence. Ro ma manu le nga por fa ko ko anga mo ko inga. Pero mai ma ala mo fa kasi. Ai no ti so pinin ko ka. Then I might out let you feeding me. Hallelujah. But the second one, go back to him. Praise the Lord. But my fellow one over my only a two and a little about or maybe I get what it's real. There's nothing changed. He's still the same. Amen. Praise the Lord. Amen. It's suyo. Yes. But they are roots and not a Thank you, Lord. and I need only my manu. They saw my manu. Yes. Hallelujah. They saw my manu. They saw my ear. They were South Aonde chama? Olha só, vai ao longo ainda. E a falsia olha ele tua. Falsia olha ele manda ele tua. Falsia ele manda ele tua. Olha uma falha logo ainda. A tu vai então me ator. Família ele tua. É algo tu pulanga é uma falta tu pulanga. Logo família. Agora família ele a ver sobre o aí e a que está sobre. Amém. Aí fica muito. Foi foi ele mamando ele. Hallelujah. E fiu ele logo na sacama. Que fiu é como lo pelo é para kufa fama kuma. Que fiu é como lo pelo é para ainda. Aí é algo de mamando. É mais mamando. Se não vai fazer. Aleluia. Que fiu não não, que fiu é aquilo não sabe. É na fia. Eu não sou um aluno para ir lá.
le tua e fa loro tata e dai fa loro alleluia e la dico mai che io salviva che non viva e lei non fa comune ora fa mai Hallelujah. Come on. Aleluia. A família é uma vida, vai ser como uma vida, não é uma aleluia. Aleluia. Quero como uma confissão, algo fofo. Oh, aí uma peça. Hallelujah. Olha que legal. Praise the Lord. Ele quer assistir ao personal. Olha, quero experiência, aí vai fazer, eu vou ver caminho. Aleluia, aleluia, praise the Lord. Aleluia. Ele é o esse é cua. Ele é o esse é cua. Ele é o esse Jesus, ele é o Jesus. We serving one. Tayo sangi kay tayo likuma. Ele kawa na nga. O na kawa, o may kakore, tuwa kasi. Yeriso, leuno, leuma. The blessing of Father. Amen. Nefi mga Yesu, ekalesia utas. Alors ça wo isi fapea, a before si mga sigi lo mawulu. E ya tenyo me fapea. But when we come to worship, come down, please. Praise the Lord. Exalt His name. But you know what? When we come to worship, glorify Him. Aleluia. Aí foi a coisa que eu como aquilo no passado. Se você passa aqui, ele vai falar. E não ele tem missão no mano de tudo. Aí eu vou. Hallelujah. Oh, Father. Olha. Praise the Lord. Que eu quero é Agora fighting is Satama. That's right. Satama is more. Yes. Amen. Messia. Lá vai com calma. Hallelujah. That's right. Ele é o mapu que rompe. Ele é o mapu That's right. Olha que vou That's right now. Hallelujah. That's right now. Amen. Porque vision eu por rua. Ale via le polo bola cinema. Yes. Yes. Praise the Lord. Amen. Leva passar também a faia le via le polo bola. Yes. Foi foi Amen. Praise the Lord. Aleluia. Amen.
Na ngai konga fi ia langa o e kama. A fausia o e ese fausia ngā le konfosia. That's right. Ai fi mama langa me ofo au ko se sui ki nese. Langa me la yo ko misi ka ko ki nese. Au ka ko wan boy ni. Amen. Ka ko wan pum sa le ngai. Fa mai Yesu e fa mai i. E mo mo. Si o e fi fo ya. Ai sia. Langa lo Yesu. Ai le lo ma fo. Hallelujah. Man, when you know your purpose. Come on. That's right. Praise the Lord. You still dance for the Come on. Hallelujah. You know, siva bako ikali bako siva. That's right. Siva fale ngana. That's right. Hallelujah. La kaya mi keva worship for. Amen. Mama kiro leo siva fatimo. Ai kela mo. That's right. Hallelujah. Amen. Pero me pole ala pe mo fa que eu ko. O Yesu. O la por fa mai Paulo fa mai Timoteo fa mai Paulo fa mai Timoteo. Ai le mama ya oe. Eu ki mama. Amen. Amen. Yes, you need to know who you really are. Yes, that's right. You are not just a man. Yes. You are created in God's image. Amen. Na moeka manga se ima yesu fi. Hallelujah. That's right. O e se ima yesu fi. Amen. Nega ke vai fa mai ya. Fa ko lo mai ya. Ke fu ita wi ke se mai. Vai ta malu ka mo ladies close your ears. Vai fa mai lo kuma fa mai o le tu pa vai vai. Vai tu pa vai. Ladies close your ears. Fa mai Paulo. Vai. Fa mai ya. Poco sono. Male per il temaro. That's right. Amen. True. Amen. When the lady will become a leader of your family, Amen. ele me se se olha o tudo olha. Hallelujah. Eu me tamo me na pua ko le ko que eu tamo. Ore ali ka o me malanga we ofo ba ko pule na. I thank God for the wife and the ladies. Amen. But man, I'm talking to you. Hallelujah. Hallelujah. Ela vai espalhar vai que ela vai chupar vai vai. Ele vai ala tala noi po. Ele vai ala tala noi po. Ola na nyong. Hallelujah. Mari Filipe maru. Amen. Amen. Ele vai mari Filipe kalesi. E mari Filipe maru. Ya ele tu right ma. Talking about our men in this house. Hallelujah. They don't include 5 out because they don't include 5 out pending. Lama sauningan niya sauningan tamba. Amen. Nela ka ko mai sauningan. Ele ka ko mamano mai ka ko mai falo mo. Ora ase awale tu. Hallelujah. Nala need help. Yes. Praise the Lord. Amen. Ta to te need na to por se awale tu la so. Fili filho tamba que ko foi. Pe ku ai. Fa mana ko foi ya mo mamano le tu lo fa tsari mai. Still waiting for you. Yes. Amen. Don't think you look cute and you look awesome and you're a nice guy and you're a man. You're not a man. Yes. You're a half man. Allora c'è noi portiamo e gli altri non sono Alleluia. Fai la cina. E lo sto ora facciamo. That's right. Amen. And if you ever out in you don't want to be a half man. No. Because you created food. Amen. In God's image. Amen. It's not Adam and Steve. That's right It's now. Adam and Eve. I'm not talking about this Steve. Right or not? Perforce in the temple. Che film foi poi ma pure na poi ya. Eu fui a vai ver poi. Mole. Rata ya Timoteo. E film come fai ya. Mai ora male per fai. Ai vai war sem con na le ta. Praise the Lord. Amen. Then I fight. Aveva so for poi ma ngi so ma ne mo fa ma ku ni ke mo ma ko ko ma ya. Ai na na no tu. E te ni na. Ai non ma lo le tu ki na.
Praise the Lord. Hallelujah. But some of the people become my men. A few for your own year. Wow. Yes. I lay hand on my man. That's right. Yes. Hallelujah. That's right now. Amen. I found my time to tell you for Salam. I'm going to sue 5 here. Yeah, hour you. Amen. Pero Salam na tell you because too much just the middle of that. Feeling ya fa mai mama. Chamo. Mame ya fa mai. Na pa o po afirma po sila. Amen. That's right. That's right now, Lord. Praise God. Lord. And I know the support me na lo ko for mais ko malo. Kung ko mafkama ko, mai ko yaro para sa ko. Dili ta to man ulit. Pima na ya pima dia fa. Awina may leto. That's why when I drive all the way up here, I ask Lord, give me the confirmation. Yes. That's how I preach. Yes. What would prepare to be found to person? O ele leto, a my confirmation. Au sauna ni lotu. Ono falo ono mo te te ingo sauninga matenyo. Ora ma sa matenyo vinga o inga mai ele to ya te confirmation. Amen. E mai e te ko fele u pola uma. Fele pole ala va se fumo lo ke pa o kusia. A fa mai la no. That's right. That's right. That's right. Yeah. Be serving the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah. They say keep oh hallelujah. No. Your time alone. Yes, Lord. And I find my Jesus. All in their legal. Yes. Amen. Oh hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amin sama samayin kami dito aja. But no. Amazing. Oh, Yes. I'm going to be a Yes. I stand like a fool. Oh, my father. That's right. Amen. Yeah, they don't come. Well, I'm going to be. I will go in much of the Yes. the man on that way, the man on that way, ele pega o afio aqui afio mais sumo eu falei como ele eu falei como sumo I'm all learning Orlando Orlando Right now. Praise the Lord. Amen. eu vou decidir com uma franca mano depois vai for faz tanta e capô o mais for olha aí acabou o capô foi o mano mano e eu venho faz dia matavi sempre uma alanga luleu o que faz na caia como falou they are so overday. That's right now. You are not greedy, you are not godly. Lord. But the man who love for it. Yes. That's right. You are the day will not be. Amen. Just give a smile for the Lord. Thank you, Jesus. How may I Jesus? Ele é um fixe Jesus. Amen. That's right. Say amen. That's right. Yes. I seen that. Yes. Yes. Hallelujah. Right. I relate no for no more. Wow, relate for them. That's right now. Amen. Hallelujah. What I relate. But you know what's inside. Praise the Lord. Amen. You want to fire Hallelujah. And we hear that too. Howard, thank you, man. Praise the Lord. I all know. Time after. Oh, we don't remember. Amen. Take me to why I remember. To when I remember. I will tell you that to emerge. I will say that. I will tell my name. Famalos, if you were put, Famalos,
pula. And it's a baby. I'll me hoki ane ka pifu. Hoki foi mai pule. Yes. Amen. Amen. O vai o my Facebook lo lo la mo biblinga pa kiu ia fa ko mo. Praise God for it. We will see every pop kiu. Hallelujah. Fafkai never, but you know what? Spend a little bit of time on that day. Hallelujah. Don't just say, Lord, thank you for what you've given in the name of Jesus Christ. Spend the time. Amen. Lord. Hallelujah. Amen. Yes, sir, will come on. Thank you, Jesus. Give me more. We don't need that. We need the anointing. Amen. We need that power. Yes. Because what power is, they want to do a tattoo to them. Eu sou o filho do pessoal, mas ele quer falar com a cultura. Mas eu não estou te ouvindo sobre a ceia. E eu estou mal né? Eles falam como uma ideia dos fogos. Mas eu não estou te ouvindo sobre a ceia. Você faz oferta na outra. Olha o que faz oferta to close. Olha o oferta faz tudo. Yes, yes. Amen. 내가 그러면 지금 우와 유살렘 바와를 누구나 예를 때까지 시했죠. 내가 파 예수 말을 구해를 놓죠. Jerusalem, serve in Jerusalem inside that ministry. Say you go mana malamba dengan dua ini orang mana orang itu. Say you to Lord fight orang dengan dua. Arkelo kama. Nama aku aku kau kau feel sorry for me. I wanna be like this. I feel I wanna be like this if you don't know nothing. Asa mai su fakta di se ko mo wala manga se mo wala fa uma da se yo le manu da la ngale ma fai ngare fa se mia ngale da so pie bina ke la kulo ere kulo la uma da lo fatu no la ko fa singo le kalisi ka se le ko mo fo le ko se mo fo fa singo o lo mo fo le kulo le fo le lo fatu no amen ai la uma na lo fatu no le tu e di uo le o la ma chacha yes. Praise God. And then you were so now, put in the label of Buffalo, or a law for that tour, and you were the labor at the Evangel of the that same grace changed him, that same grace changed your life. Amen. Even though man standing up here. Amen. Changed my life a lot. Amen. Same grace. Amen. Amen. Then I found Mesu. What for you? What for say more? Amen. Mai o mo ka mai fa o mo mo la ko ma manu le ka mo Yesu. Ala ko feo ki foi mo ka. Amen. Ai foi ka o history ka mai. Pasa ka lo mai la un ma ma lo ko Yesu. Amen. Ala Yesu. Amen. Lei se singa o ki o fa for la nani feo ki uma a for la fola de fioma de. Amen. Praise the Lord. Le ka ni de mo yo ko ma lua na lua mo fa la unai. Alo se lo ko fina e ko e no. Hallelujah. That's right. Amen. Praise the Lord. Amen. I get it, Lord. O me na kupu. I prepare it. Right. Yes. Yes. I don't talk to my not too far. What time is it? So tell me my mama to problem by the alpha me ya. I'm done. But you know what? Omega. That's right now. Yeah. Praise the Lord. That's right. I feel if I play now more life for you. Come on. Amen. Poi fifi. Ma che dei popolo poi fifi non. Fai fifi. Amen. Io fanno mia la vale tua e ci sono. Amen. Io non manna, io non per non fare tutto ma non è tutto cialo il tua, non coupe. Ma mo se fa mano lunga. Come ma mo prepare isso. Ma non è mai il tuo. Para água você tem do amor. Aleluia. Também não pode habitar. Olha se meu que avá foi cau e aí não vamos ali. Já. Foi tá de cá de cá não se. Ou se abelém por falta. Ou para água de sua. E ia de sua. Amen. Jesus.
tātou tu vai vata si runga ni tai. Awhia ia oe, I rono fo aliki. Jesus. Amen, amen, and amen. I was up with Batila too on that time. Ajaja walala may lalo half time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Why will Haman be in the Lord to the Ajo temana miele mamano le. Fa tala fonga le fa so le onga. Alo yese moni ma se fa maoni. Ile sabado nita. Mo tato tama faife au. Tato temana miele mamano le. Amen. After yetu ile sunga fa fenga ya mole fiona pa ya le tu ele vale filfilina na mayele tu montangata la unga ya soni nanga wata ngona taita ye wa famu ne ina lotaloto ya wala ile pole ai ne ita ya ya mole tu le na fa tai ya tabe ta yo ka tu maftana fa ya tu loto pa ye ma loto ma italia o fa tala kulatu ya dato to mai ne mafta ya bula ye man fi awalet amen pata awalo lo to le upol fa la man ta ya ni olo tengi pana no malet ele pisio dato we ka le si ele me ai te tawona ye so tengi pana no o le ga malet se tala no atu le to ya te don't take the fa la don't take him wrong. Ele le anga mea dato te whai. Ele le anga fundraising dato te whai. E awane whao e mena. Lo tengi pana no o e lava maletu. Nanga ele ise winga o mena. Pea whai e lusi oe. Ile ma manu mana mata mo fio. After ye toi lai neta yao. Ea ele au onga le tu e tu so le fio ngai pia le ye neta yao. Ia lava non ne o te tu natu. Ea ele sunga ya oe. Ia mo tato forfolanga ia matunanga piona ia ia le neta ia lo fatu ia te onis wafo Yesu. Let me let you know so positive you get to Amen. Yeah, so what to the front today. Wa family ina foi lo to le neta ia le upo le tu. Tonu le tanto volta mai ni tai au. Ye maso umo roso e fua mo bola.
tātou te ora au nei pe o nei whalongo, ma o whalongo i ni tai au. Amen. E la watala polo ia tino teo, ni tātou tamu whai, a ve tātou mai e fia mai ai atu. Le whainga luenga e ise mea mai, a ia e mau, tātou te vai tolumina le upua le atu. Amen. Nā o sanga atu le sunga le taitai, ai o mole atu le ngā whawhataitele la wale nei tai au le sunga i le whawhengainga i a Pastor Manuel Fatua me le kāresia me wei i a whaavanoina o le maungango o le whaitapuai i a wale saudinga le mawhtanga tamā o le mātou tatalo i ina i a iai le whamuiana le tua i a te autou i a male ngā luenga fo i o lautou ngā lua ai i le nito tu o le tātou ngā luenga. O le tūlanga o tātou wholwholanga po whamanatu whamanmoli, tātou mawhtanga tamā, memo mua, lea lo ia au hopi ia po o lisi fo i o mea mo le kālena o tātou mawhtanga throughout this year. Whamanmole la ia sunga i whawhengai ngai tere ialu, sunga i matu si kopi, a whapea ko i o oi o taita i o lo tō mawhtanga tamā. Au te wawealua sau e waku i le kopi lea, e te iloa ai, ia mea whai o tātou mawhtanga i nitausanga, ia male tue tau fisiri, amene, ia mara mia lalo sumai, e whamole tau sanga atu mele nganga mawalau, e fia mana mia ma o male sunga ia toi tū le lisi o tātou mawhtanga i totono tātou pulema, ta ma uma ma taitai, e fia maua ia suafa uma, ina ia mawhai o na whamamawina i laro i totono tātou mawhtanga le section, ia mawhtanga ta ma tono tātou pulema. So, mana mia la I meli ia leo ia le I leo sunga ia sti mana I meli ia por singo fo ia toina e fa o mai ia lisi o to mawhtanga na mo meli meli mai le tato mawhtanga mai Utah sa fai mawhtanga a tama a Utah ia fa ina fo ia nganga le lato I meli ia o mo mai fo ia lato alo fa anga mo tato mawhtanga le ia via le tua o tato lo leo lo nga luele atu e tutono o tātou mawhtanga. O le saulinga lona lua le tātou mawhtanga. O le aso lua sul malfitu o iuni mole lava tamā whaavanoa lo waso whaamau laro lo kalena June 27. E whaia le mawhtanga I lalo I Vancouver. I mea leo lo o iele sunga I Aitaria Ina. So from now on till June, please, e mana o mia tātou o I lalo I a wan tātou mawhtanga lea o lea lava tūlanga o le whainga o tātou sauhinga I a lea o umona o mātou sotai ma sunga le whengainga o le paulawa le mea mana o mia o lo awai, o lo iai. Whaiuna maua I tātou tamā sto se fulu pe po lea lava lea whai e whaia mo carpool whātasiria lea tua a lo fia ofo I matua inga. Amen. Ai mana o mia o na longo mai lo fisa ina ia mo se sota inga. Ina ia maua se a wala po se tūlanga o tātou uma me whaiuna o I Utah. O le o I Vancouver whakamole. Well, in November, o le tātou mawhtanga muli o mawhtanga tamā, we're going to have it in Utah. Amen? O lo tupu ngā ruenga le tu. So, o le ke lei o le taimi le otu ina atu ia o le tamā e te alu e lau pule, mai whakatautara noa ai, e le ngata o Iuni ia o November, ina ia mā, nei au tātou mawhtanga e tātou te o whaatasi ai, ia ma tātou mawhuta ai, whamole lava, o nena lea, ia whamole tamā tangi e mai, ina nāgo e wharongo le leta e au, ia o lea le koe suia ai, ia rola mona, ina i o tātou au nā atu I le tua. Sau se taimi o na longo atula ia o sunga I whawhengainga ma mawhtanga. O lo o plan, ia le camp o tātou mawhtanga ma nita o sanga. Ia lo o taratara noa fo I ma le ofisa, ia ua maua ia le me whai e tātou camp, ia ai o le taimi nei. Sa mautu le lei le place, o maua le place, ia ma mea umai tūlanga whapena o na longo atula ia tātou mawhtanga, ia mo tūlanga tātou camp. E whātau wina la tātou camp I tausanga nei, ia mo tatono o masino o Setema, ia lewa fuafuaina I tātou camp, ia mo le nei tausanga.
Ia fo ia registration ia ona mea ia le aloha muli atu e le te le pe ama se tolu se lawa le mafutanga. Yeah, it's okay, we can do it. Amen? Praise the Lord. O te le Lord sunu toi ina pe ia se forforanga tolu tātou kurema. Sisi whamanata. Ta tonu nawa o tau maua ia ka lena kulenga, tātou o ngā pese a wale District Council, ia amatainga i le masina le nei, ia whamanmole, ia whamanolo teimi tātou atua ia wavi inga le atua. Once again, e toi mamuli atu le ngā whaftai tele lawa i nei tai ao, i tātou mawhtanga, sunga tau ina masunga whawhai ngainga, ma se fo i le sunga whailau tusi. Ia, ta tonu le nei tai ao, whamuina lo loto, whamuina ume tātou le nei tai ao. Ia ora atu nātu i le sui le kaharesio, te le iroa pe. Amen. Eu calculo. Olhou uma falei furo no caixão. Veio mai boa. Fui fique já com Samoa. Ele conhece sair na foi. E vai o filho foi já foi na vega. Maola ko fatua. Papel foi, mas ficamos camados. O pula ya ko malea makele farwal lang. Ako uwa ka ko mafkama. Ya. O lewo umang sa mia de sunga fa fenga ya makayo. Malfalpua ya ngelu kamua. Muspa manuskimo. Awaro ka ko kamafkama ni ngi pula yaso. Ya so leo marawa balau fakai. Ia rara mea le whakamafa mai e la pate ni e la. Praise the Lord, a tātou tūnā i ni tai au. Ka wina tātou mautanga ni tai au, ia sau steimi i ona o atu koe la i o le leo le officer. Ia le ni tai au, ia anga le leile atua, ia polo puipuina loto soifua, molo tātou wola i anga i atu ia inga mana whanga. Ia anga le leifo i le atua i sau minga tai au. I o tātou matuavi ia, lona lava suafa pa ia tamā, mātou whaftai tere, anga pa ia, o le vi inga e mātou te whafo ia tu i lawa fio, a wā o lawa fio lava e o le vi inga mai mana, mātou whaftai le nita e au, mai ai le amatanga se i o mai le nita i mi tamā, mātou langona ina o i le menei, ono mātou whape atu na ia le nei tai au, mātou toe whorofora ina atu i lawa fio, o le vi inga e fo i atu i lawa fio le nei tai au, whamanuia mai le nei tai au, whamanuia fo i tamā pe a o ina mātou talia, le whamanianga o saunia lau e kālesia, ia iai lau whamanianga iai lātou le nei lawa tai au, ono rau lawa suafa Yesu, and everybody say, Hallelujah.